Y para alguno con etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri repansen kanpaina honetara. Eta gaurko honetan jogatu dugu repansen aventura batalla. Ea zer moduz ateratzen zaigun. Eta agian infanteriaren kontra. Agian aldatu dezakegu unitatea honengatik. Bai, sentitzen dut. Is it time? Eiteren joango gara. Yes. Bestera baterek nahi nuen hau, bai. Vale. No. Yo debe saber. Eta bai jokatzera joango gara. Ez dakitzen moduz aterako den, baina saiatuko gari ahalik eta hobekiten egiten. Eta geritu erroa dugu batalla eta irabazteko hori ingo dugu. Saiatu beharko gara lehenik eta behin bi hauek kentzen. Egia esateko urturi nago batalla honengatik. Errefortzu gehiago etorriko direlako. Hear me, brothers! The foul, undead kings of these lands want to see the world bow to the dark shroud of their rule. This greatly offends the lady. I may have been born a peasant, but it has been my life's purpose to ensure that men of the righteous and good triumph over evil in all forms. I fear no evil, for I am guided by the lady's divine will. She watches over me and shows me the way, just as my faith in her guides me and gives me strength. Have faith in me, and I shall do the same for you. To battle, chevaliers! Vale, geldi. Hemen zer daude. Usaptiak, vale. Zuek zoazte horrantza eta zuek honapur bat.
Bueno, zuek orengoz mantendu hor. Berdea agian... Zuna eta zuek ere sartu hor. At once! Shield of Bretonia. Your command! For the king! The lady's fury! Pegasus Knights! Eta zuek horra. Smite them! Questing Knights! For our lady! Drive them down! Slay them! Loyal and true! Our champion! Fight as Grail companions! Chevaliers, ready! Horra. Questing Knights! Take the ground! Zuek horra. We serve the king! Katapultak agian. Stir your stumps! Zuek At horra. once! Attack! For justice! It is finished! Pegasus Knights! Charge! Horra. Eta zuek horra. Trample them! Lerroak The lady's besortu. sword! Justice Lerroak away! besortu. Eta Questing zuek ere Knights! Custody! horrantza. Break them! Take the ground! Katapultak kendu ahal izateko. Blessed field trebuchet! Tire egin horrantza gainera ez duzuelako minik egiten. Blessed field trebuchet! Tiro egin. Horrantza ez For the duzuelako king! minik egiten. Repulse the Lyonnais! As commanded! In Bretonia's name! Zuek horra. Smite them! The lady wins it! Pegasus Knights! Strike them! Repulse the Lyonnais! With fury! Give the order! Repulse the Lyonnais! Zetaren For bila. Bretonia! Trample them! Battle ready! Zetaren Honor bila. and Epan. glory! Know my strength! Zuek zetaren bila. Swiftly. The lady wills it! Beautiful! For Bretonia! At once! Vale. Child of light! Zuek mugita bata aurrera. Post haste! Charge! Eta zuek Ready! The Lyonnais! Battle awaits! For honor! Number 9! Vale. Squires! Zuek horrantza. Vale. Hemen guztiak zetraren bila. Erortzen dugun, vale, orduan, katapultak. Zuek ere. Horra.
Sepulcroaren guardiaren bila. Sei trail egin da, beraz, lerroak bersortzera. Blessed field trebuchet! Get 'em! Fighters! Come on, lads! Your behest! Eta apur bat aurrera. Swiftly and on! Eta dugu... Ez badira mugitzen ongi. True power! Vale, min askorik ere ez dut egingo. Itzuli. Zuek. Hastily! Zeratu flankorretik joaten, zuek. To victory! Réponse de Lyonnaise! Charge! Orders? Gida non dago. Ez dut ikusten. For Ilker! Bretonia needs me! The lady's command! Feel my fury! For the lady! You are done! Moving a Zuek joan horra, zuek jarraitu tiro egiten. Serve and obey! Ready to Zuek launch! Attack! Zuek sartu. Twisting knights! On to glory! Charge! Zaldun berde jartu horra. Fight, lads! It's the only way! Take the ground! To glory! Direct my blade! The lady's fury! Yes! Annihilated! Hurry! Ez hor. The true heart shall prevail! Power of light! Zingatuko dugu apur bat. Power of the lady! Zuek beste horra. Zuek ere bai. Bretonia! Sorceress! Post Itxaron. haste! Kalida. Zu apur bat zuretzat. I call thee forth! Pegasus Knights! Réponse de Horretan. Lyonnaise! Horra, guztiak horra. Honor! Ez hildako guztiek moduan horazko sufritzen dutelako. Good must prevail! Goazen frontea bat. Prestatzera. Blessed field trebuchet! Korretan beste batzu. Shall pass! A ver. Clear out! Let's get going! Put it!
tipo ditu hor. Eta eurak badatoz asko zer hobeto, gainera munizio magiaka daukagu, nahiko munizio daukagu. Ez zarete mugitu nahi. Squires! Run, man! With haste! Zeratuko gara flankeo polit bat Repulse the egiten. Lyonnese! Hortik The joan da. lady's fury! At once! Asko ez dira. Titan izango da garrantzitsua kentzea erditik. Righteous fury! Protect Tiro egin Bretonia! horra. Squires! Azurgo beste zenolde hori. We are Beira, egaz doazen guztiak, gehi Henry. Squires! Let it Tiroak fail botatzen. trebuchet! I move! Oh no! Tis done! Legate! Questing knight! Squires! Vale. My lord! Tengo zen Attack! horra. Eta zuekin ere horra. Paladin of Bretonia! I am prepared! To battle! Come unto me! At once! Horra. Jarraitu. Come on, lads! Tiroak botatzen zuek horra. For Britannia! Repulse the Lyonnese! It is finished! Command me! Might of the lady! Floricon! Hemen hasi dugu, hau esan. Have at 'em! Legendary Paladin! Eta beste batzuk horra. For Bretonia! I seek glory! Victory is assured! The lady awaits! For victory! For justice! Zuatzetik. Quickly! Forthwith! With haste! Grant me your wisdom! Sure as the fool! In Bretonia's name! All shall know my power! Vale. Bueno, hauek nahiko sufritu dute, ez dugu unitate hori galdu. Vale, gaso dugu, guazen emaitzak ikustera. Bueno, nahiko ondo portatu dira hauek primeran, onda hiru, onda 76.
Bere lana oso ondo egin dute. Gure aliatuak ere bere lana oso ondo egin dute, apur bat. Sakrifizio moduan funtzionatzen. Garrantzitsu izan da gainera, bai Setra, Katep, Ajaros eta Kalidan zentratzea, ez hildakoekin hor, akatzen baituzu, agazten dira urak morala galtzen, eta bar. Berrogeita hamaika bakarrik galdu ditugu. Laurogeita hemeretzi, hauek, bueno. Hau egon da apur bat zendatzen eta bar uste dut nahiko ongi joan dela. Hauek gainera ez duten ez minik egiten gure tropei. Ai. Venga, mugieta apur bat. Mira, niveles igual. Ánimo. Venga, es que tengo txampa hori. Vale, irazi dugu. This is a mercy! This victory is just one step! A ver, niveles da. Venga. Vale, Henry. Eta zuri.
Zintzu ziren helburuak? Dimilla punto. Vale. Agian egingo duguna izango dira armada hauek itsasora bidali. I have seen your heart. My lady, honor me. Protector of the realm, blessings of the lady be upon you. Eta agian Vale, hemen errekrutatzen gabiltza. My strength and wisdom are yours. Do you know who I am? Ongo gara mugitzen. Yes? We have met before. I know the way. My reputation precedes me. Hor rekrutatzen. Repans orentxe eta mugitu da. Horiene mugitu da. Alberik esan du banantzat hor dela. Igual don ere bai. Agian horkoen kontra joango gara. I shall fight to the death. Hor krasiak ez dakiz egin nahi duen. I see my path. No, you failed. Non eskabenak. I have seen your heart. Your coming was foretold. Making my way. Arrantza mugitu. You seek prophecy. Malgiana, I deem your quest worthy. Mugitu barko esinategi ora. Eta txandapata ingo dugu. Who wishes the brain? Eta orain bai, espero mini bideoa gustoko izan duzuela eta horrengoan gehiago.